Karaida subit balera atyo nisina Ekadakada lo Atukono bala ipolo no iko district lo Serere konye atyo nisina Ekadakada lo Atukono ne Serere na iriamuti Uganda kere kangodo primary school ne sedio peko to masomero elule mitoto so chanlu konye akutu eriongete ka Platinum Credit Uganda Limited kesibore akongu kaluna duko kinkisa tukona uni nuda jala kina awure kanyina elakara maybe papaje ponele jare budget le district arai town council amma meti arre muna nyerare re muna e polo noi isadu muna re muna adu muna tukono lo wela eta doketa etikana amtini bore ni tebebe ni ikosidu waso man e moto le somerale balabe with God we can tebo yo kopane de kelara ya warere muna pero ko so ilipede ke ngoko nai yataki ne somero la doketa ni kiara Adepar yala mango anu Atukono ayo anu bero Uganda kere lolonganyu na geuna urunerengo ebunare renkana porun Polone somero kangodo primary school Edward Achila ne sabala ebe ijale mkede aningo site ne langiri noi idwelo P1 P2 P3 shometele mokapuna kito etepedo raberi dwelu aloste aimecha Atukono angono ne jasi nare rele semero lo egia uniti kede agogo na uriak so kwani ka boge no kada agogo na uriak aje Ekadakada la Atukono ido ya utana ba polori no kafuka ni nerone jawo kede dwe ne peta akwata ngono kidi chebore ta akwata kai agene slema Atukono ngono bon amemba na parliament egwe kinti angor kora minister na Garia Helena Doa na rapijo na ibuses neside lepi tinu chaingadisha atupakin Platinum Credit kowai lo ngara kina teker nara Atukono uni elo sayuara tutubetene somero so akoto ngai lipi banks daluche ngara kisi ipu somero lo sio matare duwe kwap ipu no itele Charity Community Schools aduko ti somero era tikito echora tateker araida itachi duwe lu edubunete first grade akirono abolesha kida so mishine inu egela ngara na kinete Platinum ne siswama ingun kwa pewa ediope loda inyaka kini tunga lujana kinte kesi iboro luapol. As part of our annual CSI and CSR budget, this year we've managed to support 3 schools here in Serere, in Mbale and in Kabale as part of our efforts to contribute and give back to the communities where we operate. One of our staff members came here on a normal business trip to find one of the teachers she was trying to arrange a loan for, but she was shocked of the state of the school and she just took pictures and submitted them. We almost react instantly depending on the people that we work with and what they found on the ground. Aikidio kusuna Atukono ne sidio pigbore toto liashoman na idue kaneko Uganda. Godfrey Ojore, TV East, Serere. Nidum na sachwa aduko kinisoto. Ala haende kusi, ede kisi yoni.